semua? Sihat semua? Okey. Habis dah? Gitu Jadi lah. Alif bagi tahu guys, anda kata kalau fight dengan Prasaja jadi dekat Bangkok, apa kata kita semua pergi Bangkok boleh? Siapa yakin Alif Rakib bakal bawa balik tali pinggang? The first Malaysian, insya-Allah. Tali pinggir tu kena jadi tali pinggir orang Malaysia. Dan semua tali pinggir tu untuk orang Malaysia. Alif nak buat. Jadi, because of that, dekat sini kita ada rakan-rakan apa ni Fi? Big company. Big company. Yang orang kata Yang ada duit tapi tak tahu nak campak mana. guys, sini kita punya future champ guys. Okey. Sekarang ni lah masa nak sponsor dia sebelum dia jadi juara nanti lagi mahal. Betul. Jadi, kalau ada yang nak sponsor Alif, boleh contact Alif lah. Sebab kita kena bantu Alif Rakib. Sebab I believe that you gonna be a champion soon. Okay, Alif? Sedikit soalan. Apa pendapat Alif untuk pasal Fury setakat ni? Jual sikit, Alif. Alhamdulillah, event Fury bagi Alif international lah. Sama level dengan One Championship. Dengar tu. Bagi Alif saya tak dia sama level. Okey, nanti bagi QR Alif. Okey. Beres? Beres. Ada kabar-kabar nak ayat? Tak ada. Jadi guys, tepukan yang gemuruh untuk Alif Rakib. Thank you. Thank you semua mari hari ni. Yang mana support Abeja. Terima kasih semua.